Kurdistanê de bê şoreş jiyan nameşe. Jiyaneka şoreşkerî esas e û layıka gelê me ye jî. Bi xortî gelê me teva ve jiyanê ye. Dijbin pir bi xûnxarî xas gelê me ji tarîxê re. Va şera ne şerekî siyasî ye. Heta ne şerekî askerî ha bi sera ser. Şerekî mirinên muanê ye. ايوه ايوه نسيبك لا نسيبك لما تروح ايوه تمام ايوه كده جبر چند آوان جواک آوان سیستم آوان مجی آوان عروب آوان ولاد فکره و دست پیکه دا دست خودان دست دشمن کردا ای هری مزن ایگو 25 میلیون جنوساید که اکونومی جواکی سرمستوى زمان سرمستوى ملت چاو اردوغان قالب ديمقراطي که جا پوزیسیونا عرب ربینه افچه پوزیسیونا گوگناوی کتابا بناوی با صدام حسین دکه افچه پوزیسیونه ديمقراطي اما کرد جاو تحالف وان ربکن اما جاو ضماناتا بسینن قوافوي حقي مبينن ما نبس راشد سالا راستن آماده راستن آماده چک سرور سلام بده سلام شیدا سلام بده چک سرور چک داینه جبو گل کرد و راه گشتی جدو سالان و غربه پیل آزادی یا شورشا گلان لهم روشنات و نازین بلان ہوئے هر وها جسال و نیبه که زیدتر اف پیل لهم سوریه جی بلان دبه جهالية كيفا خطر جهالية رجيم بعثية شوفان وجهالية دنبه ذهنيتها إنكارجي يهن عليه مخالفة عرب وألوزية نولكارية بخورا خطري وبعرامية جغل الكرد يوجوفاي كردستان رتينة أم وكي
یکینین پاراستنا گل یپگی دمک درجه آماده کارین خودکن و روژا ای روژ آماده کارین می تمام دبن خباتا نویا پاراستنا لشکری گیشتی آسته که بلند و تغلیبونا شروانان جهمو باجار و هرین روژاوای کردستان چه دبن هر وها جبو پاراستنا گلن لروژاوای کردستان ام هر روز شهیدان ددن بوان آماده کاریان ام وقت فرمانداریا یپکی یا قامشلو توغایا خواه یا لشکری بناوی توغایا شهیدساریا اعلان دکن توغایا شهیدساریا یا گریدای بریارگاه لشکری یا یپکی و خباتا خواه یا لشکری لبارجار قامشلو در دورا و بمشینه ام بانگاوازی همو جوان کردستانی کرد عرب ارمنی آشوری سریان دکن جبو ورن تبلی رفین یپگی ببن و دی یپگی ده پاراستنا خواه یا روا بکن بجی گل کرد آزاد بجی برخودانا کرد آزاد بجی یپگی شهید نامرن بجی برخودانا گلان فرمانداریا توغایا شهید ساریا لهره مقام شو یا گیدای یپگی روجك نور مهلا واشور كردستان مركب كونا غافلا شاد قلي كل شبه روجك نور مهلا واشور كردستان مركب كونا غافلا روز تیر مهی روج آزادی آدار و جواد تفجج دوشادی روز تیر مهی روج آزادی روجك نور مهلا مشهور كردستان مركب كونا غافلا شاد قلي كل شبه روجك نور مهلا مشهور كردستان مركب كونا غافلا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون. نحن تجمع أحفاد الرسول لواء تحرير سوريا التابع للجيش السوري الحر نعلن عن بدء معركة العزة لله في مدينة رأس العين ضد ميليشيات حزب العمال الكردستاني المتمثلة بوحدات حماية الشعب الكردية. تكبير! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! تكبير! تم تحرير منطقة رأس العين والآن يتم اقتحام مفرزة الأمن العسكري وها نحن على الحدود التركية. تكبير! تكبير! الله أكبر! الله أكبر! لشکر روژ خودی شینه لشکر روژ خودی شینه
kine dejin kine ye bege Yekineyin parasına gellane Yekineyin parasına gellane Ye bege Ye bege